še malo ledla tisto. Gregor, kaj se je zgodilo? Sram, da koljan mora. To mora biti posod doma. Si stopil na drekec? Zelo vesel, ja. Ja ne, beži kje v travo. Ja se bom šel, hvala! Nik bo blažen zdaj od naše harome. Jasmina, drek, diši, res smrdi, diši. To pomeni, da boš imel ful denarja. To pomeni, da imaš piča z dreke. To pomeni, da boš imel ful denarja, ali pa si napeval na velika. Bezo koslala. Res ti ni modriska, tako za reči, ne? To smo bili včeraj pijani. Daj nas pa manj nam sral, ne? Da nas ne bomo srali, verjetno, ne? Ne. Let me take a look up into your nose. Če bili doma, če bili doma, bi srali tu bake, veš. Kakve dlake, mon? Ne, ti si jih depeljaraš. Ja. O, gremo se Kaži, na to hotel. lahko pogledam? Dej. Lahko pogledam. Ja, bojiš. 100 evrov zaplačaš, veš. Sad mu ni prispevke. Jasmina. In če bi primil kamero prav? Now it's your turn. Tu ni blic, veš. Ali pa direktno. Primi jo, uošti jo. A tako primeš babu? Primi jo konkretno, za sas. Marja, imam mest, ne morem več, ne? Liži, liži. Prasicu. Čakaj. Ščegetavček. Vasilija. Ja. Jerry? Kaj je narobe? Me težti srata. Ma, fajn. Ma fajn. Te zviva? Ja. Kako boš sral? Ne vem, se kar to usral, če je v tisti hrm, dio porko. Krepnje, mamo jebeć, krepnje. Okej. To bo pokazalo, koliko sem jaz seksi. 50 centov. Morate verjeti, da 50 centov bo pokazalo, koliko sem jaz dobar pri seksu. Okej. Ja. Če bo šlo to na DVD, pa živalke, saj ste videli, ne? Rezultat, ne? Moramo iti lulat. I feel you.